whaafelo I atu Telefono Radio Samoa I le nei tae au ma lo le soifua manuia, alo maia o talo le asongafua. E umi se taimi o le ato e whaaleleia, ma whaama mai vaenga o le South Island ua matua I whaaleangaina o na o lolonga matawhianga. O le whiaule ana poa o whailoa I aisui o le malo whaapelu pale Mia Jacinda Ardern, ma tangata a fia I le whonotanga na whaia I Nelson. O le iai o le pale mia I le South Island o le aasi ai vaenga ua matua I whaaleangaina, e maise o le whailoa I le whaitau se lau o tangata. Na ave e sea whaamalo si mai o lato whale na ua pale vai I mai tai. O le solo o whaawa waia sia singa ma whonotanga le tamaitai pale mia, I pitonu ua a fia a o whaatu ma wai bea polo inga o whaalavlave whaafuasei, mo Nelson ma Mabra. Ia sia singa na whaia ma whaamaumaunga na iai le whonotanga na po, whaapea lima se lau fitu se fulu whale o whaaleangaina, ma e iei whale e le mawhai o na toe no foia. E la ufai ngofia I no pito I lunga o le South Island I le ngata o le whaaleangaina o mea tō tino, au le momotu e se atu o le tele o no fuanga o iai o na o loo tāpuni a pea a wala o whaaleangaina. O le whonotanga na pōna whaatalo sanga I nai fo e le whaitau se lau sa a wai ai, se fesoa soani a le malo. Te fulu lua a fe isi tangata whai ngā luenga mai whawha ua whaeilo e le malo o le a au mai, se I fesoa soani le uti uti o tangata ngā lulua I nei. O le swinga lea na whafonga mai le minister o Whemalanga inga, Michael Wood, ma olo o au fia I la taue o mai I lalo visa wa tā ua. Working Holiday Scheme, whaapele toe whaau popo o aso e au ngā ai visa o tangata whai ngā luenga, o lo I totonu o le atunu. E mō tangata whai ngā luenga o le a uma au ngā o visa, I le vao le aso luas fulu maleono o le masina le nei ma le aso tolu tasi o me, lua afe luas fulu tolu. O le ama whaiona toe whaau popo le isi ono masina e au ngā ai. O swinga na sauno I le minister, wa whaalongo le malo I finangalo whaalia ma popolenga o pisinisi. Ma o pisinisi o le a manuia I le nei malienga fowe au fia I whale fasimanu. No fuanga ono no fuai tangata mātutua, o le au whale, ma le vaenga o turisi. Ai tu tau tatongi wa sauno le minister o se malienga, o le aiai se whaatangana whaapitoa tau I le mawalalo whaatulangaina, ma o le amata I tu lava foi e le malo. O ko rea lea wa sau ripoti e whaapea o loo iai tangata o ainga o whanau lea na maua o la ua awivi I totonu ato pau. O le ripoti la tamai lea na sau I tua I le aso to nai, whaapea o loo I asia ainga o whanau. Po I la ua nei lima I le se fulu tau sanga le mātutua, o loo so e ina lo la ua maliliu ina ua whaato a maua awivi le lua vai aso tālua I totonu ato pau, e se tasi o ainga o kilani. Ripoti le Herald o Papa Toe Toe Safe Store Storage lea na iai ato pau nei, pe ama le tolu I le whātau sanga ai ele I maua. Watangia mai ai iso enga o se mataa upolo matua I mo miai e leo New Zealand le Interpol po le International Criminal Police Organization. Wale ai mai le waka kotai NZTA e tatala le lane o le awala lau papa a le Harbour Bridge e whaataita ai le awala savali, whaapea le awala wila. O le iunga leo le whonotanga le laulau a whono na iai le vai aso tāluai. A o whaamata o mai ai le sua se tasi o vaenga o lo tu ma lo si le neipolo keti. E tatau na whaia I lungo le awala lau papa. O se whai unga e whaapea ua mausa li I le mai ai o ilo ilonga mai lo ai. E le saunga le mu le whaatu mau o le vavai ese o lea lei ne whaataita ai le awala savali whaapea wila vili vai. A o le ai mai ai la le pulenga. E iai aso ma polo kalame wa va ai iai e whaia I totono le sama. A e saunga le mu atu lea na ilo le fuafuanga na whaatalo sanga I nai, le whaia whaapitoa o se leina tu mau. O se whai ungolo matua I langolango ina e nisi na whaalia I tala le News Hub, o na ole a whaatu wai ma a fia I whemalanga I ngā taavale whaapea uta wheawea I le vau au kilani ma North Shore. Le I se tala tele le Minister Michael Wood, pau o lea, o se whai ungolo patino lava lea I le pulenga. A whai ai ave ese le leine tasi le awala lau papa, e se fulu fitu wafe taavale whewa I le asoa a fia, po le whai numera leo le a whai titi e taavale kolosia le awala lau papa. Whai watu I reporte o COVID, lua afe se lau cases fo o COVID reporti a mai le soifua malolo I nana nafi. Ua pa u mai ai ma le wha afe tolu se lau mo na tupu sai ai I le aso sao le vai aso wa tea. Ma o wha maumaunga nei na sawana nafi, na wha mawina I totono le luas fulu mal whai tu la. Wha se lau tolu sfulu wono I lato e sau le reporti o lo tau fia I whale mai ono le vai rusi, ma e to a fitu o lo I potu ti ngā ina. E I tangata mali liu ono le COVID,
E se fulu lima tangata whaaupopo na ta ua mai ana nafi, ma o i lātou umanei, e le vao le fitu se fulu ma le iwa se fulu tausanga. I cases na ta ua mai le aso to nai, tolu afe, tolu se lau ma le lua, ai to se fulu tangata mali liu whaaupopo. Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao.